vidjeli ste. Evo sada završavamo prvi dio operacije, abdominoplastiku. Ali trebuha, evo, više posebno. Nastavili smo ekstremnu preobrazbu 38-godišnje Mihajle Zaprešića. Nakon 3 estetska zahvata kojima se podvrgnula pred našom kamerom u ordinaciji doktora Bagatina. Lice je dodatno pomlađeno uz pomoć injekcija hijaluronske kiseline. Posljednji je tjedan Mihajla svakodnevno posjećivala i stomatološku ordinaciju. Dobar dan, Mihajla. Kako ste mi danas? Izvolite. Lijepo izgledate. Kod Mihajle smo napravili zbjeljivanje, zatim smo promijenili stare ispune i stavili estetske kompozite. Stavili smo i u gornju frontu ljuskice i danas ćemo cementirati cirkon keramički most. Gotovi smo? Izvolite se pogledajte. Super, prekrasno. Prezadovoljna sam izgledom svojih novih zubi i evo, sve je brzo završilo, jednostavno oduševljena sam. Evo, stigli smo i do trenutka koji je posebno omiljen svim ženama, naime, mijenjamo vam styling, a već nas čeka naša stilistica, pa požurimo. Bog, Alma. Evo ga, ovo je naša gospođa Mihajla. Bog, ja sam Mihajla. Nadam se da ćete se vi... Kako lijepo izgleda. Pa naravno. Imaš čarobni štapić. Prekrasno, bit će još ljepša, naravno, svoju pomoć. Ovaj dio, naravno, namijenjen je isključivo ženama, pa se ja povlačim. A nadam se da ćete vi to najbolje napraviti same. Sigurno. Ok, ja mislim da bi mogli probati ovo. I sad, ne znam kako vam se dopadaju ovakve stvari, ali ovo je recimo nešto što će vama super stajati. Mihajla je građe kruške, što znači da ima jake bokove, ali s druge strane i jaka ramena koje treba optički ublažiti. Sigurno treba poraditi na tome da nosi malo svjetlije boje, šljokice, perlice i slično, kako bi se cjelokupnom dojmu dao onaj glamurazan look. O, gotovi ste sa isprobavanjem. Što ste odabrali? Evo, prvi izbor je. Prvi, jel? Da. Šta ćete to kombinirati? Još samo da to zaključimo. Uz neke visoke štikle. Uz crne štikle i trendy nakit. Evo, uživajte. Nedostajale su još samo odgovarajuće cipele. Mihajlu je iznenadio naš odabir vrtoglavo visokih potpetica. Isuse, kolika peta. Kako li ću hodat o tome? Makeover se bližio kraju. Završni korak bio je posjet priznatom studiju ljepote. Uslijedila je promjena boje, kose i odabir frizure. Gospođi Mihajli smo svjetlijom podlogom omekšali crte lica i ošišali uvijek atraktivan bob koji je ove sezone neizbježan. Točka na i bilo je profesionalno nanušanje make-upa. Make-up smo prilagodili uz styling i prigodu. Koristili smo crvenu boju koja je ove sezone jako hit. Tijekom svoje preobrazbe Mihajla se podvrgnula abdominoplastici, odnosno uklanjanju suvišnog masnog tkiva s trbuha. Uslijedila je korekcija nosa kao i grudi koje su podignute bez pomoći implantata. Ne bi li joj dodatno izbrisao bore na licu, maksilofacijalni kirurg koristio se metodom ubrizgavanja hijaluronske kiseline, a stomatologinja uz pomoć najmodernijih tehnika i materijala vratila osmijeh na lice. Na posljedku smo je u potpunosti promijenili styling, a kako izgleda nova Mihajla, prosudite sami. Moram priznati, promjena je zaista nevjerovatna. U prvi mah pomislio sam da je došla Catherine Zeta-Jones iz Chicaga. No kakvi su vaši dojmovi? Presretna sam, prezadovoljna zahvatima i rezultatima, oduševljena. Nadam se da će sinovi biti isto tako zadovoljni kad vide novu mamu. I ja se nadam isto.